clear tu te chi bai vekule US lam tu tar thenka thi anen le lokela US president atana Donald Trump thlantlin ania office alu anuwa thil thrang ati chuaka hmalakna tur apuang de unwal boka chungzinga chuan apuan ruala fel mai thei kha aom rualin thil tengkata chuan fel mai thei lo te inhel na ni zuita te po aom boka chungzinga chuan birthright citizenship le Gulf of Mexico ming thak chungchang te po tel hai mi pani hi hanlo chil le lokela US President Donald Trump chuan US apiang de tana khole tuini na pek na birthright citizenship chu atirata ka an siam na chan chu salfa te tana nia khovel mun danga tanga US apem lu tum de tan ni lo tina sainon le ni Donald Trump hi US president official wa tan nia birthright citizenship ti topna tur thupe khi aziak ngala ma se Seattle a federal court chuan a thupe khi alo dan sakani Trump chuan kinglet don ti soin Supreme Court chuan a thupe siam thlop zongin thuluk na po asiam nga yarin thu asoi velia Oval Office a chanchin thar lakom tu te komna Donald Trump chuan birthright citizenship hi an siam hun lai in thlir ker chuan salfa de tana siamani ti in riang ramdangami remchang la US ron lu tum de tana duan nelo ti in sainon le ni immigration policy an man mek po soi selin he policy hi an duan chan nilo mi mal le an fa te nan lo mang tangkai ni ti te pon na soi boka birthright citizenship noya hian US a dan lawa pem lut emo an zin lai emo wa fa ni te chu an fa te hian US khole tuini na an nei nga lani ti kha kan riat thin to khania khovela birthright citizenship mang hi samthum le pathum lai enoma chung samthum pathum jinga chen US poye telani Center of Immigration Studies chuan atar landanin kumsang ni somni pathum khan US a dan lawa pem lut jinga nau piang noi ni sing ni sanga atanga noi ni singa vel lai anom ti asoya hei hi hemi kuma US nau piang zong jinga za pasari antling phani heti la hian President Trump an birthright citizenship ti to patum na chu America mi poizinga thlop tuan pungzel ni in mi pui ngai dan lakna thar ber na tar langa Trump thupek ti chu hi state engamoza chuan an king let meka ma se Emerson College in January ni somni pasari atanga ne ria chunga America mi pui ngai dan alaka Trump thlop tu hi an pungzela a thlop lo tu hi za somthum pasari chau tu na hian an ni toni Republican member tamzok za som rukule pakwa lai chuan birthright citizenship ti top hi tha anti towa Democrat salama ti tha ti tu chu za som ni panga an ne ve thunga party pani member ni lo zinga birthright citizenship ti top du tu hi za som thum pariat anom bokani mi pui ngai dan la ka President Trump kai rona hnuaya US in kongtik lam azo mek ni angai tu hi za som nga le pani lai anom towa President Trump du tu approval rate po hi ama ai chon ma son theta za pariat atkin tu na jan za somli le pakwa la ya e ha kai chho towa US President Donald Trump hian US khole tui le US ramtana thaber tur ni a riat kong rang rakin mala mek zela amalak dan kong rang hi han chut a han chik keu hian US ram mangai tu dik takani ti alang chiang ve riu in a riata an ramdana thaber turin hoisan takin mala chauzel ani ti te po hi a malak na kong rang an thlir hian alang chiang em mani heti la hian malak na pakhat zinga chuan US ko thang lam ti fin re zau tak mai Gulf of Mexico ni train ming thak chungchang te pokha e arizui a hei po hi han fel ngal mai thei lo in niala chok chuak zui tu khani ve boka hemi chungchang a hian Mexico lam roi tu te pon thu le hla te pon ron nei ve boka Mexico President Claudia chuan Google ne na lekha thonin Google Maps a Gulf of Mexico ming chu thlang lo turin a thlena US President Donald Trump chuan President atana lak lu an inua US Cuba le Mexico huala Gulf of Mexico ti chu Gulf of America ti thakna tur thupek aziak ani ti kan thiat to kha ania sarkar map le document zong a Gulf of America ti na mingi thak to turani ti khani a US of data na mingi Google Maps a Gulf of America ti na lang to dona kovel mun danga data ni ro kum tam tak soi to dan lo ni to Gulf of Mexico ti in alang thung dorani Mexico chu US President thupek siam hi an hialin US an ming hi thlang ngot thailo atia United Nations Convention a Law of the Sea chuan ram bakhatin tuipui kam atanga mel nautical mile song pane thlengchin chau chu aramangena chal thai ni tin President Trump an ming athak tir po hi US coastline na tanga nautical mile song pane chin chia a huamani tin Mexico President chuan soya
kantan chun Gulf of Mexico ani renga khovel mundangat mi te tan po Gulf of Mexico alani rengang ative bokani Google chan hemi chungchanga hian soi ala nei lawa ma se ma in sarkar in ming hi official a thak ani chuan ani poinan lo thak sak ve mai thin ti in Google lam chuan an soya trama thupek alo siam thongin US atlang sang ber Mount Denali chu Mount McKinley ti in an thak don ti Google chuan an soi bokani he tlang chungchanga po hian Mizoram lama kan soi ve fo thin kan medical college le hospital falcon lama om thin te po achangin mimer kan tia achangin ZMC kan tia he tu na ya po ZMC pia 8 chan bel le ya khati ngan thak an thak ang deuh khan he tlang po hi an thak ve ni na langa he tlang hming hi kumsang ka chikwa som bosari khan Mount McKinley tia thak ania mase kumsang ni sompanga khan President Louis Barack Obama chuan Mount Denali tina thak le ya tuna hian US President Louis William McKinley ming join Donald Trump thupe gangin Mount McKinley tina thak le towa katiang khanin sarkar na in thak hian mun ming thak te thil ming thak te po hi mun thang hian alo thleng ve fo ni ti te po hi lang cheng em ani tun a thil pani birthright citizenship le Gulf of Mexico ming thak chungchang kha US lama President thar hmalakna kalzela hmalakna tura athil ponjinga fel mei theilo in nialna kal zui zel le ko tial in rol na thil te ni wangin kan clear non le lokani atop nan he channel hi la subscribe lo te nom chuan khongai taka milo subscribe pa milo like sak ve tur point clear tu langa thla tu zong te kan ngen chuai khongai na dil ve bokani ye invite chunga lom tu kon so ye